Taj šal nisam nikad stavio oko vrata jer mi je toliko bio značajan. Bojao sam se da ću ga negdje poflekat, da će mi ga neko ukrast. Ali on je jedna uspomena izuzetno značajna za moj život. Bio sam trener u Šangaju, pa su me onda uzeli za trenera olimpijske reprezentacije i netko je dokučio fenomen bijelog šala od 82. godine. I Kinezi su dali napraviti ovaj šal. Ovo nema još jedan. Tako da ja sam to čuvao posebno i osobito i sad za ovu prigodu humanitarnu, jer mi je majka rekla daj ono što voliš ako hoćeš dati, a ne ono što ti ne treba. Tako da ovaj šal ima za mene jedan osobiti značaj, ali sa puno ljubavi vam ga dajem, jer ovo je važnije od svega, kako ćemo pomoći onima kome je pomoć najpotrebnija.